Ndabasuhuje mwe mwese mukunda kandi mukurikira BizTime TV ikaze amakuru yacu y'uyu munsi dore zimwe mu ngingo z'ingenzi agiye kwibandaho. Gicumbi umuturage asanzwe amanitse mu nzu yapfuye. Turababwira ko kandi Rusizi abagabo babiri bashinjwa kwica motari bagamije kumwiba moto. Naho mu yandi makuru Colonel Kazarama wahoze avugira M23 yavuguruje abamubitse ari muzima. Hanze y'u Rwanda turababwira ko Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe yakatiwe gufungwa imyaka 10 ikaze ku buryo burambuye. Umuturage yitwa Musasu Francois w'imyaka 32 bamusanze we mu rugo amanitse mu mugozi yapfuye bakeka ko yiyahuye. Byabereye mu mudugudu wa Gatungo akagari ka Ruyumba umurenge wa Manyangiro ho mu karere ka Gicumbi ku mugoroba wa 30 Mutarama 2024. Amakuru aturuka mu nshuti z'umuryango we avuga ko nyakwigendera yaramaze iminsi avuga ko isi iri kumusiga. Bivugwa ko ubwo umugore we yaravuye guhinga yatunguwe no gusanga umugabo wamanitse mu mugozi hejuru mu nzu yapfuye. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi w'agateganyo Uwera Parfait yemeje aya makuru asaba abaturage kujya bamenyekanisha amakuru y'ibibazo bagenzi babo bafite hakiri kare kugira ngo habeho ubutabazi. Ni mu gihe abagabo bo mu karere ka Rusizi bataye muri yombi bakekaho kwica umumotari witwa Dushimana Eric bagamije kumwiba moto yakoreshaga akazi ko gutwara abagenzi. Byabereye mu mudugudu wa Gacyamo akagari ka Kabagina umurenge wa Nyakarenzo kuwa 30 Mutarama 2024 saa 4 z'ijoro nibwo nyakwigendera yatezwe n'umugenzi bageze mu muhanda wa Mburamazi basanga undi mugenzi wari wafatanyije n'uyu mugenzi gucura umugambi. Bageze muri uwo muhanda baramuhagarika uwo yarahetse ahita amutera icyuma. Nyakwigendera ntabwo yahise ashiramo umwuka yakomeje kurwana nabo bagizi ba nabi ari nako atabaza ariko bamurusha imbaraga baramwica ndetse banamwambura telefone n'ibyangombwa bya moto. Abaturage baratabaye bahageze basanga yamaze gushiramo umwuka. Icyakora bavuga ko babonye abo bagizi ba nabi bari gusunika moto ngo bayitware babumvise bariruka moto barayisiga. Mu gukurikirana umwe mu bagizi ba nabi yaje gufatirwa mu mudugudu wa Mbirizi akagari ka Karemereye umurenge wa Gashonga avuga bari bafatanyije nawe arafatwa. Abamufashe bavuga ko bamusanganye carte jaune ya moto ya nyakwigendera ndetse ngo n'imyenda ye yari iriho amaraso. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakarenzo Ntawizera Jean Pierre yabwiye igihe ko abakekwa bombi bamaze gufatwa ndetse ko bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyakarenzo. Naho mu karere ka Gicumbi rusigariye Berkimas w'imyaka 47 wo mu murenge wa Rwamiko mu kagari ka Gicumbi biravuga ko yiyahuye muri Muhazi asimbutse ubwato. Uyu mugabo kuwa 29 Mutarama 2024 mu kagari ka Nyagahinga mu mudugudu wa Kigaga yasanze ubwato buri ku nkombe y'ikiyaga cya Muhazi abujyama ageze hagati arasimbuka yiyahurira muri Muhazi nk'uko bitangazwa n'inzego z'ibanze. Amakuru avuga ko abamurebaga bafatanyije n'ubuyobozi bw'umudugudu bahise bamukurikira bamuvanamo bamujyana ku kigo nderabuzima cya Rwesero. Akigera kuri icyo kigo nderabuzima yahise yitaba Imana. Icyamuteye ntikiramenyekana gusa abaturage bavuga ko yiriwe anywa inzoga muri centre ya Kigaga bikavugwa ko yanakoreshaga ikiyobyabwenge cy'urumogi. Naho Colonel Kazarama Kanyamuhanda Vianney wahoze ari umuvugizi wa M23 yavuguruje ibihuha byavuga ko yaba yarishwe mu mirwano iherutse kubera muri Mushaki ho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igihuha cyakwirakwijwe binyuze ku mbuga nkoranyambaga aho cyavugaga ko yaguye mu mirwano yari ishyamiranyije abarwanyi ba M23 na FARDC n'abambari bayo. Muri video ngufi yagaragaye hirya no hino Kazamara agaragara avuga ko akiri hari muzima yewe nta n'igicurana arwaye. Yavuze ko batakiri ku rugamba kuko yavuye mu gisirikare cy'inyeshyamba za M23 hagati y'umwaka wa 2012 na 2013 akaba yibereye mu bikorwa by'iterambere. Hanze y'u Rwanda muri Pakistan urukiko rwameje Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe w'icyo gihugu gufunga imyaka 10 muri gereza. Icyo gihano kije mu gihe hasigaye icyumweru kimwe ngo habe amatora y'abadepite n'abayobozi b'intara kuko ateganyijwe ku itariki 8 Gashyantare 2024 ariko ishyaka rya PTI ryashinzwe na Imran Khan ryatangiye gushinjwa uburiganya mu matora. Mu gihe icyo gihugu cyitegura ayo matora Imran Khan wahoze ari minisitiri w'intebe wa Pakistan na Shah Mahmood wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Pakistan ndetse akaba n'umuyobozi wungirije w'ishyaka rya PTI bakatiwe n'urukiko gufunga imyaka 10 muri gereza tariki 30 Mutarama 2024 kubera ibyaha byo kumena amabanga ya leta nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'iryo shyaka ndetse n'ibitangazamakuru bya leta. N'umwanzuro w'urukiko wasomeye muri gereza ya Adiyara aho Imran Khan afungiye kuva muri Kanama 2023 ubwo yatabwaga muri yombi ategereje kuburanishwa ku byaha akurikiranyweho. Mu yandi makuru Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko nubwo urukiko rukuru muri iki gihugu rurutse gutesha agaciro gahunda yo kohereza abapolisi bo gufasha leta ya Haiti guhangana n'amabandi agenzura 80% by'umurwa mukuru hari gukoreshwa ubundi buryo bwose bushoboka kugira ngo iki cyemezo cyo kubohereza gishyirwe mu bikorwa. Ni ingingo Perezida William Ruto yagarutseho kuwa kabiri tariki 30 Mutarama 2024
2024 mu kiganiro yagiranye na Reuters. Mu mwaka ushize Minisitiri w'Intebe wa Haiti Ariel Henry yasabye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kwemeza ko mu gihugu cye hoherezwa ingabo zigarura amahoro n'umutekano. Aka kanama kafashe icyemezo cy'uko Haiti hoherezwa abashinzwe umutekano bayifasha kugarura amahoro, ariko ubu butumwa ntibube mu izina ry'uyu muryango. Perezida William Ruto niwe wafashe iya mbere mu kwemerera Haiti abapolisi 1000 bo kuyifasha kurwanya aya mabandi, ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe batangiye kwamagana iki cyemezo bahamya ko gihabanye n'amategeko y'igihugu. Urukiko rukuru ku wa 26 Mutarama 2024 rwanzuye ko nta tegeko ryemerera aka kanama ka Kenya gashinzwe umutekano kohereza abapolisi mu kindi gihugu keretse gusa abasirikare. Rwavuze ko ibi byakorwa gusa igihe ari ubwumvikane bw'ibihugu byombi. Ni nta dusoreje amakuru yacu, ndabashimiye mwese twabanye, njye wayabagezagaho Ndi Grace Iratubona. Ibiganiro n'amakuru bya Biz Time TV byo birakomeje, mugire ibihe byiza.